Mislim da ste u prvom delu ovog vašeg poslednje replike, da kažem, dotakli suštinu. Pomenuli ste ne poimenca, ali ste aludirali na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i njegove izjave o Bosni i Hercegovini. I onda kažete, eto, kada Milorad Dodik nešto govori, onda ovde to nailazi na odobravanje, ponekad je aplauze, a kada vi kažete to isto samo prema državi Srbiji, onda se mrštimo ili nam se ne dopada. I to dobro zvuči, ali prvo ima par, rekao, sitnih, u navodnicima sitnih razlika. Milorad Dodik je predsjednik, pre je bio premijer entiteta, političkog entiteta koji postoji, dakle Republike Srpske, o kojoj možete imati ovako i onako mišljenje. Od kada postoji? Postoji od Dejtona. Zvanično, odnosno, postoji od 1992. godine, a međunarodno verifikovano od Dejtona. Dakle, kao postoji. On može govori ispred Republike Srpske. Sandžak u tom smislu ne postoji i ja mislim da su male šanse da u tom smislu može postojati. Isto tako, kada pričate o Sandžaku kao jednoj celini, ja sam zaustio malo, ne znam koliko sam u prvom delu to uspeo da kažem, Sandžak je zapravo, malo sam i sam to proučavao, ovakav sada, znači on je bio naziv za različite jedinice, administrativne jedinice u Turskoj carevini, a onda je postao neki način kada su stvorene Crna Gora, Srbija i tako dalje kao međunarodno priznate države, onda je otprilike bio oznaka za turske krajeve još ovde u ovom delu Evrope, odnosno Balkana. Dakle, nije on nikakva geografska, prirodna i tako dalje celina. Ali sve i da jeste, kako to onda da su Bošnjaci, muslimani, kako hoćete, tako mirno prihvatili raspad one zajedničke države Srbije i Crne Gore, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, u Crnoj Gori masovno glasali za nezavisnost Crne Gore, iako je zapravo time Sandžak već podeljen, odnosno na crnogorski deo Sandžaka je otišao u drugu državu. Tako da, čini se, ostaje neki utisak, kao da je problem u tome i da onda ne mora Sandžak da bude celina, ako će biti odvojena Crna Gora od Srbije, ako će, tako da kažem, Srbija imati štetu. Ali se jako velika politička bura digla i ne samo od vaših pristalica, nego uopšte u Pazaru i nekim drugim političkih predstavnika, da ne sme slučajno Sandžak, odnosno biti deljen, ovaj srpski deo ili srbijanski deo Sandžaka ne sme da se deli da bude u dva različita okruga, čak ni ova administrativna i ova statistička regiona, kao što je to bilo po prvobitnom predlogu. Drugim rečima, jako je opasno, čak i opasno navodnicima, i ne želi se prihvatiti čak ni statističko administrativno deljenje Sandžaka u Srbiji, a istovremeno se ladno i čak podržalo, ne samo prihvatilo, nego i podržalo deljenje Sandžaka, odnosno odvajanje Crne Gore i dobar deo muslimana, odnosno Bošnjaka crnogorskih, koji je na taj način fizičkom granicom podeljen od svojih rođaka u Srbiji. Dakle, tu ja vidim dvostruke standarde, ako smijem tako da kažem, kao da je nekako implicitni cilj, makar implicitni cilj da se Srbiji nanese šteta i sa druge strane da se vi, svesno ili nesvesno, stavljate ulogu ili vas možda neko koristi kao neku vrstu kontrapiona, kontratega onome što radi Milorad Dodik u Bosni ili što on radi u Bosni i Hercegovini. On radi jako fine stvari. Znači, otprilike, ako ti budeš ili ako vi budete ljuljali Bosnu, mi ćemo preko muftije Zukorlića zaljuljati Srbiju. To je moj utisak, a vi kažete svoj. Opet ste otvorili mnogo pitanja za tako kratku emisiju, ali ću probati da bar onako u blicu. Dakle, ponovo ste pominjanjem entiteta RS i Sandžaka, opet ste nastupili prihvatajući dvojne standarde. Dakle, govorite o Sandžaku koji navodno nema uporište za autonomiju, a dobro znate da je Berlinskim kongresom, kada su ponovno priznati ili nastale u toj novoj verziji i država Srbija i država Crna Gora, tada Sandžak apsolutno nije bio sve do Prvog svjetskog rata u sastavu te dvije države. Dakle, što znači da ima ne samo autonomnost, nego potpuno nezavisnost od te dvije države. Ali sada, historijski aspekt je nešto što zahtijeva jako puno vremena. A poruka vaša je jako negativna, da ne kažem stravična, kada vi se pozivate na to da je Republika Srpska dobila status entiteta Dejtonskim sporazumom koji je, da nastavimo, okončao rat, zločinački, genocidni, kakav god, agresorski, sve što je, znamo što je bio, da ne ulazimo u detalje. Prema tome... Ne znamo, to je vaša verzija, ali dobro, izvolite. Naravno, ja govorim o mojoj verziji, a vi govorite o vašoj verziji. Tako da, dakle, šta je poruka? Poruka je, gospodo Bošnjaci u Sandžaku, ako hoćete autonomiju, fino uzmite puške, pa zaratite, pa ako ili pobjedite ili bar dođete do pat pozicije, napravite se neki Dejton, dobit ćete identitet. Je li to poruka? To je stravična poruka. Znači, mi ne smijemo tako da nastupamo. Ja to neću, mi to nećemo. Mi hoćemo da hladne glave govorimo o otvorenim pitanjima i da probamo da ako imamo rat u Bosni i na Kosovu, da uzmemo to kao lekcije.
Definitivno je lekcija da kako ne valja. I da hajmo jednom kod civilizirani ljudi sjesti za sto s političarima, sa društvenim predstavnicima i kazati šta je to minimum zahtjeva, šta je to moguće, šta neće ugroziti državu Srbiju, a šta će biti prihvatljivo za Bošnjake u Sandžaku ili za građane Sandžaka. To je moj zahtjev. I to je ono što je primarno o čemu bi trebalo da se govori. Pitanje referenduma za osamostaljivanje Crne Gore. Dakle, dvije tačke su tu jako važne. Jedna tačka je da su Bošnjaci u tom trenutku predstavljani kroz bošnjačku stranku u Crnoj Gori, dakle, nisu bezuslovno podržali samostalnost Crne Gore. Već, dakle, postoji dokument potpisan od strane predsjednika bošnjačke stranke i predsjednika vladajuće stranke gospodina Đukanovića, u kome se kaže da će Bošnjaci, da će država Crna Gora omogućiti prekograničnu regiju Sandžak, što je u stvari neka vrsta autonomije. Prema to je to jedan bitan moment, a drugi bitan moment jeste da, što je činjenica o kojoj nije popularno govoriti, da su mnoge građane Južnog Sandžaka, u ovom slučaju Bošnjake, dobili, da kažem, za samostalnu Crnu Goru zbog potrebe da se pobjegne od Srbije koja je napravila to što je napravila u Bosni, na Kosovu, pa će možda napraviti Crnu Goru. To je onaj drugi dio koji se mene ne dopada i s kojim se ja ne slažem. I, dakle, to je nešto, i ako hoćete lično, jako nepopularno, ali pošto su obično moje izjave nepopularne, ja ću kazati sad još jednu. Ja žalim za Jugoslavijom. Ja da sam bio u prilici, još nešto ću kazati, da sam bio ja u prilici da odlučujem, ja bi pristao i na krnju Jugoslaviju, u ime Bosne. Znam da ću biti osuđen zbog ovoga u Bosni. Evo to sad ovdje u javnost govorim. Ja bih pristao, šta to značilo u tom trenutku zajedno s Karadžićem i svim ostalima. Ali bih ja pristao. Zašto? Zato što je moj narod pretrpio to što je pretrpio i tako izmasakriran granicama i tu smo mi u jako lošoj poziciji. Dakle, to su moji lični i definitivni stavovi. Prema tome, sve drugo su najobičnije insinuacije i najobičnije postavke. Dakle, što bi onda muftija treba da bude pandan Dodiku? Zašto bi Dodik rušio Bosnu? Da bi muftija bio neko ko treba da ga zaustavi. Prema tome, ja zaista neću nikad pristiti da budem ničije sredstvo i neću nikad pristiti da budem reakcija. Ja sam akcija, pa makar to bilo nekom izgledalo pozitivno ili negativno. Akcija sam zato što imam svoju viziju, svoj koncept i zato što ne želim da prihvatim da moj narod bude u drugorazrednom statusu. Vidite kako istrči ovo vreme. Što se tiče Crne Gore, samo da to kratko se osvrnem, činjenica je da vi odavde, kako bih rekao, i ne samo verski, nego i politički lideri iz Srbije, niste učestvovali, najbolje rečeno niste aktivno učestvovali i nije vam bilo stalo da odbranite, sačuvate onu krvnju, nikakvu, slažem se, lošu zajednicu Srbije i Crne Gore, odnosno SRJ, iako je na prvi i drugi pogled bošnjački i muslimanski narod u toj državi time zapravo podeljen.